Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u anton kublai phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi kaseng Sikkim.Tang Morcha SKM kalathau record banyo jingjam hadu life way tali ki constituency hapo kaying darbar thawan kabadan life hu arngun Kadba kaseng kabadan hakaliang Pyrshah ka Sikkim Democratic Front SDF kala job tanggawe ka constituency Synshar ublakha kashpotrik urimpang shia jarkhandai span rupupra hasoreng West Sikkim lazang yakakam kum ushakri sarkar hashwab unrung shakajalli jangkasan perthai hausnem shia jarkhandai spa lai pulai Da kabaseng ka Sikkim Kranti Kari Morcha SKM bat longru udukhat jangkayung darbar thawan ka jilla Sikkim nadu usnem shia jarkhandai spa khandai pusau Menteri Rangba Jang Gejala Sikkim bat ukertong jangka parti Sikkim.Tang Morcha SKM Synshar ya ubala tipru kum UPS gole ula job na rangnong Assembly Constituency ha kabaula yo shipo Jharkhandai spa saw vote Menteri Rangba barim jangka Sikkim babat ya kate kashuki la sansin kenti upawan Kumar Chambling ula syaremno ha ukertong jangka parti SKM ubhuj rai Kajing thap vote hajala Sikkim la pelong ka khat khandai trik uyayong arhajar arpsau bar kajing yo vote la pelong na do kapor riu bajimen step jang kasngi ublei Ula penramru ya ukertong jang Sikkim Democratic Front SDF usomnat poyal dah nyo hajar saw vote hagaba upoyal ula yo tanglai hajar san vote utamang ula job ru na soreng Chakung Assembly Constituency hagaba ula penram ya ukertong bahajan tam UAD seba jang Sikkim Democratic Front SDF dah nyo hajar lai spa khandai penriu vote utamang ula yo shipo hajar saw spa prapo vote bat useba uyo tang lai hajar Prab vote.